Kajing khang kerdap ke Uranium Corporation of India Limited UCIL ya ki Jakarta trai kam jongkahi ki shulong tang ki jing penthame hnrai kajing thmu ban tun ro na ka diang kamon ban yoti yo mar pok khndo uranium hi ka yat sop Long uba Lombok Starwell Marngar u President ka Khasi Students Union. Haba kran chikilat pathai kubor hadin ka jingwan ya kran baru Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sings iem hakajan met jong ka arpu pratare ujeliu arja arpulai banom ailat ikani ka jingtmu uba Lombok Starwell ulaong maka union ka yengs camp ban yai persa bet ya kani ka jingtmu. Kabah kmat tam ngi pen kemau kolong ba kum ya kanurem ba ka seng ka yeng bros kata kalong bagi om horkit hodang EMTM sepang isu uranium. Warni sotu hi khadu kawai busin ban ya chakmat busin ka habjat lang banang ni kum taka yeng apan panjing bet ya ka nosi banyak chakmat. Tinggal i kisnam bang manswa ngaleng kausel khamlong no seban ya chakmat ti uranium. Anda ini kendia senam ngi lagi ya kunduk na por sport pat kani ka jikdu ta sngir umi sotonat ban yang kausel kadang yebat jika juban lak boleh keren kisnam bang manswa. Bagi kemen skam bagi ni kejuk komlong koman agar jung penyak kam ni distrik konsel kan ye peteng kum julong kum ju keren boros kata di bat ka ar kolong ba de pipet chpang ka junglong juman ki jing ju pensau na kaliang koseng na kapor sport ba ngimkwa ba kecak pentunjuk terap sungi kan long kum takalen sipai ikwa ba ka council kan hap sotu kan hap perkhat na barang i sebun ki jingjia jingjon jingbun ni kitam juki sipai mang ju osau na por sport ka jingwa chaka ngi sipai fer tadi kanu gunuru ngi iba sedang long agar sepasa rumbat sene dan kaliang juga sedang ngi ngi persum ta kasngi bat ni snow kemen bang na liang council ko om kamlong kerki na kakam kan hap bisar bat ni sotu ba ka council sob nya khmat lu kan hapan pet bian pabian na barang kuak bagi jaka buta po jo bring terap kan pralong selen sipai di kita kemat ke baar ke bangi sultanat magliang ka council ko kubur kata bat ke balai khamtam si yo sngo ni kisngi bat ngi i nak bors ko bo bun gi yakran wat nak liang sarkar India ru ka push ni ka kamba kata kalen tiral ke pan point no sport ka jala jumi ina kaliang ko seng la kren nak basai ba council kambet market rodang ban ai LOC kat ba ka sarkar India kampat priang menteri kam ka IP di nagaliang council lu ngi sultanat ba kadon hagaju ka kom perkhat badan ka naliang juga seng ba iong bagi don kam swai ki ang sia keren tirak di kani kede ka kerbo ko basai ba sokar jalaru ba ngi la ju sngo ur ini ka kam bat kede ka kerbo basai ba sarkar tangkapkan bahas bun sarkar ba kalong agresif ban budin ya kata ka resolution halor ka LP kam di kore ban terikam kan tirak tirara ka sarkar jala ba sarkar India ka ya kabor tinggi kembansi habne kailang hamadan la kede no makalanti di kita ki alai tali kimat pangi snow sa kiane ki isi batmai bat kajing ya liu jembut kajing ya keren kalong positif bat kani kamdai kesin kemanangkong misalnya kendu biang dik singi ya wei pat isu per ki bangi keren mata ki ba kamlong ala ban omangan pala hiban patailut nomar ki don ki benta bing haban nang ya ter liu jembut haban pet kan ti jung an tu ki bon ki bang haban ya keren tinggi sangyok banyak selok ni kesimanwan nam tak kunu ban pan klan ye ki kita ki benta ki ba ikum ko chat bering anglut ba kum keseng anglut ba nang ni ki ban kha nang ni mi nam ta banyak da ka chat bering ku si al ajar ka pra ye ko pes sapo ni kan ba selong ni ke jala juni ka dei tang si benta kunu ban pan thami ba ba kanam nya su sakma handrai en crowd reality ngan ong pi umadan pada haduk mata ki sedang tenruk na serum bercening Dekani kecing persang ni jong sekarang dia ban ong ban yukti urniam na po jela jungi kam semla song thai. Ngira ban ong bakam semla pau sebar ndai na po kaya. Baginya serum senang khamtam di bentang yu sengo. Ban yo iki report ba iwan ki beriu sentral asal sekarang dia ju selok belai pi khang persa sa ban ti urniam ye selok ki beriu tu kitan di selok itu kitrayeng kitrai khandau ru kunta ter bat wanam ong bak ni kam kanja mereka kam na po kaya bat de lo ta kan rem ni juwan pan kemau sa ka distrik council na por ni gamat ka ba na liang paseng la yang rangba na por sa bagi ong MTM ombet banta panti yo ni po ka jala ka cumi bat ka wiru kung yu banyak keren ta si khamtam kaya kani ka second phase mata ba banyak keren po kan sang adu ka first phase ngira ong ba ka sarkar jala ka ben thuplang sekong je lai tili ki council hak taki committee regional committee ka baar ko ben thuplang ti kirang ba snong nek tu ki snong ba dei ben sakta tu ni pen bet sam
di ngilapan snow bak sorka naliang kausel kan sasimkia bat kum yu kubor kolong ba hani kan tim tan aliang ka sorkat kan thuplang ya ka district council tak regional komiti bat ngesakmi binia bangi ong ba council kadai ka sebentar ka ba tip ya ka jinglong jeman khaput ka ba kudup ki et khima ba kudup ki rang ba snong ba pher kadai ru kamram jung council ya kan pasau sorkar ki ajmut nam tak jing penbit put bisam kamdai manwara ka jing dunong ngai kana mara jing sengan jing bet jing biang ba kham tam jing bomdai penjau mat ki ko pasnam wala syong di khaput balong pinong nong bat kinung eda ya sam jong jala jungi mentala sang koi tadi kis dengi kran spang ka ILP isu ngasngau ba ngenam la ban keno tang yakti kamon bakti kadiang kani ngi ong ba sokar dia kala persang ban pentia thai ka kam kum golong ka sokar jala rong i kum ka leklet tinga sngau ya baro atli gibor ki hapan sen kren ka basai supat ba jong jala ku jong jaj beri mo kren tu sngi lak ong em na hot ban terikam ka LP bo jala jungi te ka basto siru su golong ba na lor kenik ILP ba lapas de resolution ha snem ajar khandai bat tin kasir kum jo na lor kata midon sakenik MRSSC kadai ka state act pas belum do los naw ajar kan ri de kanir kum tep sanu ka sarkar ka buk pat sanu sarkar ka pentrikam je kani sipor ka ong ban plino tak khadop thi po umling kren khadop talasi minder po ka talasi kubet ting snow ba ka komlong koman snow ba kita ki nong to an ki ba pat ba lapan kup kumuhor kadai ka por ki ba ken pentikna baki an kanun ban pek khmi benia bat kham tam ban perpeng ban talasi jeng warung thep jugi power po ham sepuluh po jela jungi ki ban khlan dangsian phidong i thi po khaput kita ki kharbang la ki rung ki ba pau ka tang hiu prangut ki ba ki kita ki BSF ki yoban kita barung man kasngi bada tinggal so kata ka jeng barung kerthep ki mendari po jela jungi kamdai tang sisien ni tang sibana hendai ki long man kasngi kadi ka por sokar jala ba kendet benriu lada kaji sorka jala kamla pentrikam ki anti lada ki don ki jingjia ki bakumni kumtai ngathrai sorkar kamdei bekeno bagi kun samla ki bitar sorkar kadai bekeno bagi tegi seng balang ki sim ka an ki henrai bangi raya ap bagi an ki terikam hendak kim terikam ni masih ha pentrikam dak wi pat lak nanti nam ta kecing sosangan jong jaj menteri jong jala pro Nakaliang ba penyat sing si mula ong baka ki HADC ru kanom ai kanu ga jingbet ban ti yo new mar pok khando uli thu ba ga jing ekran bat ka KSU la ya therru halor ka jing persha ban 1 ki lentiral na lor ka jing ban kala ya ka 6 schedule jing kendu bat ki don ki jing ekran ka bai dei bat ka isu ba kum ka khasi students union ka ju ban kan mau ka beningkong ki ban kan mau ka bai dei bat ka mat uranium ka baar ka literal ka balai ka ni ka 6 schedule amendment bat ki wei bai phai bai de ka mat bai crunch pang uranium na kalyang ka jungi kum ka executive committee ka bamenta ngila crunch shaki ba na ka ni ka isi ba thmai menta ni yang persya ban ai ka no ka jingbet ya ka state government la ni ya ka central government ban explore na ban ti yo ni mar po khando u ban long ka jing ma yi ki pai ba basa tu gi chaka bat kum jo ru ban kta ka leng ka ka khya nam ta ki nam sho shno ka ba ar pat ni la pen kan maru ye ki ba ka isi ka bamenta bat ka council pro ka wei ni la shim na ka wei ka rai ba ya menta ngim pat ai ka no ka jing bit dan yang concern yang ke NOC, syaka Ministry of Railways, National Government of Meghalaya, ban sya yang ke nika Ministry ban tei yang ke lentiral Port Meghalaya. Tat on dalam pembet dakum way. Namar bangiru miyang bakat bempat don hikinunu kilat jinyada ki brio jungi. Kita ki mekanism ki ba pair ki ban yada ya ka hok long brio man brio ya ka sinsyal khadar ki shnong ki thau ya ka ki babun ki khndo siap ngi soba kampat long le si yamenta ban ai jingbit ban te ya ka lentiral ka balai pat nilai keren ru syapang ka amendment jong 6 schedule kaniru kadika wei kamat ke bakong sanbha wat yang ngiru kum ki member support kanika yeng baro lai pungut ngila judan meeting na kapor Singapore ban ya keren halor kanika mat bat kumbangila ban suthu
ba nakaliang ka sarkar India ru kala pha ikikot kisla ban kham penkeloi le si ban yo ikijing ai jingmut naka state haka benta ka bakhaddo final stage te namar ta daw ni kum ka executive committee batmai nadu haka isi ka ba ningkong ka pengishong haka apply tarik new jalio nilai keren ye kani ka matru bangin ra ka jingpen snow shaka state government ban putin habide ki kot kisla ki bawan naka ministry of home affairs habide kani ka 125th constitutional amendment ka bahap lang jong 6 schedule te habide ka kani ki bobon bah ki jingdot kam le si ka ajingmut but kibangin hap bandang ya kendu biang le se hak ni kata yo banwan ya ka state government but ngit scam ba kan ni ka jing kendu jungi kan don ka jing mut but jing mentoi na menta ka state government bahkan pediang gini jing ai jing mut jungi te ni kwa ru ba ka jing kendu jungi ka isi bat mai ka state government la shimta yo habede bahkan ni ka 6 schedule amendment ngikwa ruba ka state government kan khot no kham kloi ka meeting jong baro lai tili ki ADC po me khalia te kaniru de ka wei ka ba ngikwa bat karpan min kedu ya ka sarkar jela lingba i deputy CM i babat ya ka discouncil affairs te kita di ki jing kendu jungi bat nakalang jungi ngikloi ban yatrelang ba ka khasi students union ka bawan shikmat ban ajimut namta ka jing bit jing piang jong ka jing ya be ya renti akasin syar kadar kamtam habade kini ka schedule amendment but kini ki wewe ki mat ki ba kongsan